Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Sining umat selang malabi sidang jamaah subuh angkir masir pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabari pamasena pengallahu subhanahu wa ta'ala natu pada engkah emak depungan run rumak barakai di lengah kata melupu gausik di deceng pure ibu gau ia naritu sholat subuh secara berjamaah epak kecuiri si bawa si di ibadah ia naritu mendengarkan ceramah atau tausiah katu naro si salata puranamo mas sempajang amak ni elo doangan ina selama aku lalangnya nalulungan ngirona kataye narikuloy nasa padalik na nasabak magay si tongat-tongan na tu narikutulo mas sempajang sampaja subuh terutama narikong kapacarama si kira-kira tumun rujuluk mengkeling pasuku-suku pakasiwiangi salawat mapas selamat lauri alimalab binar itu panguluk ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamuar iya salawatai angkai ritu mancaji pas sabarang mancaji wijembatang narilolongang syafaatna patulunda nabita ri'as surimondrina pongallahu subhanahu wa ta'ala nasabak nabita sendiri puadai man shalla alaiyah nigi nasang umatku masalawat lauria wajabat lahu syafaatihi maka dia berhak mendapatkan syafaat dari saya kata Nabi dijamin pak ikutu pura masalawat laur Nabi tak insyaallah kita berhak mendapatkan syafaatnya nanti di hari kemudian. Sini masalah lebih sidang jamaah subuh ker masir pengelau subhanahu wa ta'ala dua sempajang mewarrak napugau umasalangnya si diri palawanganna sampaja subuh nasabak magai amam makan namo patin rowe napa tate apa ma pengaji nete ko masigi mapa salawa napa bang napa masam paja subuh cakarudu kita loto masigi jadi dijamin itu pas sapaja subuh maka dia nabita rak'atani subhi khairum minak dunia wa ma fiha duan rakami risam paja subuh apalanna masarrolat bi inayalino lololisa bayangkan pahalanya sholat subuh demi jetuna talle demi jetuna pita italae apalang cobaan napite tale apalang degaga tahu makutulau masigi demi napite tale apalang sehingga angka tahu namojo ko boleh jaji to jaji saja jaji nak ko boleh
Tapi megai apalan nah nariko ukwe masigi ipigo itala esampajan dibanding kita sholat sendirian. Napa nariko ko boleh ipigo sampajangnya cidimi ilolongan na yeku ukwe masigi 20 pitu dan dijamin iterima pas sampajan na Pak Bir Jamaah. Iku gi Pak Ustaz. Yeku ukwe masigi Thomas sampajang insya Allah sholat kita dijamin 100% diterima na sama magai. Mega kisi gatang, mega kisi bawa mas sampaja maka dewetan nak kalangnya manang ke mana gade ni terima si di kursi diri palawangan atau egae iterima sampajana. Ya ko angka na iterima si di panshablah si di masigi iterima. Ya ko alalita mimpa aku boleh. Contoh Pak Iye, yiku angka sentere cik di bataraina pasti madodomi tuna ya tu. Betul nek tu masam pajang ali mak tu itu cahaya nah. Tapi nareko angka sentere, rioloka sentere pakai baterai, kayak baterai Eveready, baterai nasional, baterai Panasonic. Baterai ABC makukutu menatuna lampu na sentere cas Yeko angka baterai sentere si di baterai na madodo tuna tapi nareko angka sentere 5 baterai na pasti masua itu dibanding yang 1 baterainya. Kan begitu Pak. Sampai kuni je Pak Ustaz. Lo masih kasih masiri kak maka je masiri ki ada nadi pajak umbaja tamas sampajang ai lo bandi masigi Pak akan jakan neto deh ini sing mas sampajang lo masih kena sebab mage mak umangnya kum imangnya tapi aja tuh kemundur imangnya munro asal aku kumur capak nah kok itu rukut tuh nih aku sujud tuh betul nak curi imangnya. Asal aja nak pada cari tanah tahu kata bunga ta masalang podangi maka demi kata masalang ya tamu ni salang asyhadu an la ilaha illallah selesai syahadat aga no pegang nak kada curi bani mangnya aja gina pego imangnya kana curi mangin kana mau imangnya poli bolana macu de kemundrina cicenna lima jin ni puak imang macu to ni majin ni ti puak imang wala biseliman la jono napa makali mombo napa majur mata cican nama di puak ima kabatulangi malang utehele buat culangi puak ima oh terpas salina capal apa calon uti ajina napa buat tudah tuelina salah paham ni betul nacur ni puak ima ya kuruko puak ima eruko toki ya kusuji puak ima suju toki tania buan lah ya cu isur ki macuri aku ni cara aku talap dulu puak ima ko pintu nama sigim itu kemala pengelumu artinya apa yang agak napu puai mako kuni masigi acir ni puai ma. Napa nih Pak? Ya ko dari sama sampajangnya. Tolong masigi yang pakada iterima mana Pak itegere kong kasintiri Pak. 5 baterai na pake. 5 baterai ya. Iko angka baterai mate ya cili kang kutangana. Tu itu sentiri Deniri sepesilingan maka dikegana je baterai mati. Kue, kegana tu, kegana baterai tu. Maka tu nak masigi. Deniri selaku maka dikega juku makan jasa sampajana kega maka leles sampajana. Terima mana Pak? Denari risang. Yang penting berjamaah. Tu si bawa mana na Pak? Pada mana ngapalangnya ilolongan. Apa nih sampajangnya Pak? Ibadah yang paling murah dan paling gampang adalah sholat. Yaitu nari kutuma puasa Pak. Pakai siom muto, yaitu kutuma puasa. Meliwasa tahu madak katawi. Yaitu tu masak ke Pak secara kasarakna tu kurawaran perangi. Padahal tak tambahnya tu Pak. Ya kong kata Pak masih dekat, mas sumbang, masak ke, memang sepak kita mata kurang orang parana tapi risesena pun Allah Subhanahu Wa Taala, tak tambah orang parana.
sama kadang guru tah telum itu mana saya punai nomor si di mana saya punai pak iya nari itu buru ipake malusu ipake wajah juwe lipa songko sandala sepatu jasa iya na tu pak mana saya punai kupuran ipake iya. Nomor 2 mana saya punai ada guru tak anu pura yanre pak anu tanaya tuh di naga ganggu ya gagai malusu ipake anu yanre we nomor 3 mana saya punai anu pura ya sumbang ok bagaimana pengelau subhanahu wa ta'ala anu tanaya tuh pak anu tanaya mana saya pura ya sumbang ok bagaimana pengelau subhanahu wa ta'ala di naga ganggu iya ya putu orang peralanya pak oto motoro galunge pangimpange sarang walik oto pasang kie belum tentu dipuna pak iya ini kepala puna pak ustaz ahli waris tami puna iya nari makonan ro aja tapa aja pugau aja tapa aja pandan nungangi italai berjama terutama di makun raya iya iya tuh riolo di zaman jahiliyah ya tinggi makun raya masa lomak berjama mas sempajan sebab magai iya waktu na zaman nabi iya ro Arab kapere Quraisy maka lele sipana palawangan naula makun raya mapetang ya pemaku kuapa masih lalangi marua kampungnya maka nakilorin nabita silakan sholat berjamaah laki-laki maupun perempuan kami matutup hukum menggugurkan hukum yang berlaku pada padanya ya masyarakat kuburu ya dulu nabita natete masyarakat kuburu tapi sekarang pasuruh maka bersiaralah kutu pamakun raya ya tangi riulu maru lo mak berjamaah sebagai metau ikong kata culi nah itu je kita makuk kue pak berjamaah de gaga melulu muruna macu amana mi jadi aja nabut meto lo mak berjamaah ikong kalau mak berjamaah lalita nangka culiki makotu muruta salah culik mi atuh pak melulu matu anu muru salat pak ada pak ustaz asam pajam matuk kaji ya oke lah naya nariko sampajange pak dina makanjak batewi pugau dina mandan lunga bati pugau kede nasabari nompuri kisi pak matu sipak kalian lain magai nasabari kurangi badan ko pengelau subhanahu wa ta'ala kina bitta yuhibbuna dunia wa yansaunal akhirah nasabari makuranna pakasiwianna gangkatna numpuri sipa yuhibbuna dunia wa yansaunal akhirah yuhibbuna dunia wa yansaunal akhirah napojila dai elinona nalupaiwi akhiratna nasabak ya tu pak dari kupure lino pasti akhirat idapina meskipun depa natapa akhirat silalona nasabak itu perjalanan hidup manusia rupa tawe mapamule pule ko alamul ghaib napaliti loko tampukna induk napaliti loko alamus syahada alam dunia napaliti loko alam kubur napaliti loko alam akhir napujilak da ilinona nalupaiwi akhiratna
Digaga tau patapu jilinuna. Melumana tu manandunga kulino. Iku itene makka dai milo no ku mate. Makka dai iku na jolok. Padahal italai amate apa? Melo ki yare gitu cia. Ikhlas atau tidak ikhlas. Yang namanya kematian itu pasti kita lalui. Sakmagai italai amate yang kadai andre gurutta. Iru italai amate yang si di lalak karaja, si di pintu gerbang, si di jalan setapak. Iya di igaga tau mulai leseri mau manicidi. Dia tau leseri pak. Namo peko kanjak na amalakmu, iku nadapiak jalanmu pasti mati tau pak. Dia tau mulai leseri mau manicidi singkaru lepu naponggalau subhanahu wa ta'ala. Mati. Sakaratul maut. Ya senge sakaratul maut pak. Pas serangan na nyawae si bawa tubuhe. Ya kunyawa si bawa tubuh melu pas serang. Ali barak na nasange guruta. Padai naku mata lotong si bawa mata putih melu pas serang. Onro rajin na pak. Nyawa na tubuh melu pas serang. Pada nariko mata lotong si ba mata putih melu pas serang. Raji patu pak ustaz marji. Tapi dia nawat ding inawanawai. Dia nawat ding ipikiriki. Tergantung amal waktu hidup di dunia. Ya kumakanja ya malah epa. Mega sampajata. Mega sumbangata. Mega malah madeceta pak insya Allah. Biasanya sakaratul maut menyambangi papenat dingin mulai. Iku tau mega palana nama kurak dosana. Ipas serang nyawana yiku yudu nyawana kul malakul maut malaikat Israel maka dek andre guruta pada likbak mi uluak lampi irakui uku yasi nalak rindring uku yasi nalak birakui. Iku tahu mega apalan apa? Tapi narik koto makurang apalan apa ustaz? Mega dosana alibarak narik kulai cabut nyawana kumalakul mau pada inasal lipasak bewe irinring uku yasek nadori papi begitu sulitnya pak. Artinya apa? Ini motivasi untuk selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saita layak jalapa kadang penggala ta'ala. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Yiku nadapi ni pasukana, yiku nadapi ni jalanna tasik di rupa tahu de nawat ding pamunduru de tu nawat ding pamaju meskipun sesaat. Ye. Kenru nadapi jalan ni okuton itu tapa lairuk dusunga epa. Namanya ajal pak. Iya na ajalnya pas sabaranna nama hati tasik di anu tuo. Berarti pak ustaz iku malase tawe. Iku malase tawe pak. Tanya pas sabaranna tulasana te nama hati tasik di rupa tahu. Agai pula pak ustaz. Jalannya mi pak. Coba nak jalannya wadi yakur agai pak. Di negara dokter mati magai ni selesana tena penis sepak burana di negara apoteker mati nasabak magai mega pak burana balu ternyata ya kumajawamu itu pak pasti mati kullu nafsin saikatul maut tungka anu manyawai mesti napena dingi italai amat yang aja tak kada coba nase bau milu merasa lo rumah sakit mulai itu pada mati wak dijaji pakai balik rumah sakit nape uku ni gawat darurat mati ni dia penala kamar dia penala bangsa iku mati apa
Jalan itu aja gak kong amat yang ni maka day cobana de gaga cobana pak melu imati napakin rukin hadapi pak yang karena tuh malakul maut Israel protes sama Allah Subhanahu wa taala. Puang maga Israel iro jama-jama kia pot jama-jamang diumit terima nak kana mamu cet terima nasang egan malaikat 25 malaikat manyama mana jaman na tahu iya ba nasang makalele jamaku mana ka makalele jamamu nasang hienang katahu mate matanro ni kare magi na mate anu nasang malakul mau cabut nyawana teh jana batina teh po kade po ngala taala aja nako ya tu belum wala alasan ye kung katahu mate Israel okolino matu lawak buar mana ni pas sabarang kemana tuh pas sabarang tira mate pak magi anu na mate pasilap motor na kutuju capa na rijang kampung mati di tempat nah lupa ini sih malakul mau magi anu na mate talangi kapal air nulai mati kota si ya lupa ini malakul mau maka malakul mau melanjutkan pekerjaannya kapan dan di mana nah dapat jalannya ukun itu tuh mati pak kung katahu silap motor na pakulang kada hukum itu ilang na dapat jalan aja tuh angka tahu uku tengah atasi nama tu komite tu nak jalan dah uku lagi na rumah sakit pak si di rumah sakit pak mak dupa-dupan onruan na tahu mati katahu mati ku unik gawat darurat angka tahu mati ku bangsal angka tahu mati ku ruangan ICU angka tahu mati ku ruangan operasi rumah sakit pak patah lagi di luar pak mega jokana tahu katahu mati ko pasai katahu mati ko sama masigi kan japa ko ke masigi itu mati pak luar biasa ruana pengalataan ya ko tolong masigi itu pak minimal lo te masampaja lo te beribadah ko ki masigi narudus ngata papa insyaallah dijamin di sana surga na pengelau Subhanahu wa taala cintai duniamu jangan lupa akhiratmu. Puji muili nomu aja melupai akhiratmu. Nomor 2. Iku makurang sampai jangan biasa numpuri sipa. Yuhibbunal qasar wa yansunal khabr. Terlalu cinta kesenangan dunia. Na pujilah yang nyaman-nyamannya kulino. Na lupai kuburu iya pak iko tolo kubur pak mite tahu lemah cakiki perlu mite jika nonron apa iya tani apa tuh jika nonri titi mangulwatang jika pagapale biasa kayak makadalah iru pale italah iku buru pak yunrui matu pacapurang 50 senti luanna magi jiro pale pak ustaz na pengewan tahu kulino ya ko tolo ko pangadila pa igana to makarakar na sabari galu tanah na sabari dara bulang katu tahu turi na palit pala na tambay mak bali mula ala na cidana bi pala yun ri la ilaha illallah atak kalupan na rupa tahu ternyata cik dilak da biun riku tu mati magi tu mak penyewan nasabari waram parap pak kata tahu je ya ku waram parang cerita pak je dena je gaga biasa upudang hai aring raki magi jiro nayala matewe sapai anu de ini bawa mati kenapa kita mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Tak lupa pak. Natal lu menjadi pak mantara itu kalau ku kuburu nomor si di mengantara lu ku kuburu ahluhu keluarga.
mana keluarga anak pak, lo ni bainena, lau lakaina, lau anakna manituna bali bolana, keluarganya, sahabat karib handai taulah mengantar sebuah ke kubur. Prosik diahluhu. Nomor 2, mengantar elo kubur maluhu warang parang. No mana pak? No ni oto kanjakna, oto Fortuner otona, angka oto Kijang Innova, angka Alphard, angka mana oto kanjakna bolai pakhira kak mitai. Manang oto kanjak bolai tau matiwi oto putih naulah mobil jenazah. Hiram pak. Si kanjak-kanjak na pak iko boleh ki oto pak oto kanjak. Coba na, wadi ngelaga kaderana, oto tayo lo ko kuburu Ya putih si sama koko apa saya aja dong tuh pulang nih. Wih luar biasa. Dinamilologi serasa. Na oto na Tapi iko mobil jenazah pak nasa makanja oke lah. Aja nih apa yang lagi pak. Melu mulai oto na, ya reng mobil jenazah silakan. Nomor telu mengantar lo ko kuburu pak. Amaluhu amalak na watuna tuwo ku yiwi lebuk na tanah. Ye kupuran di puak imang narengi tanah pasurukna napalai timpung mak baca italaki puak imang mak baca apa syura patugas serak mak dempa ite taci cena tinggal yang tinggal kembali yang kembali munrui tau matiwe lisui keluargai lisui sini nawaram perang degaga pasti bawah pak sengadin malak madeceng waktu natu ke okuyewe lebu natanai. Artinya apa? Silakan cintai kesenangan dunia, tapi jangan lupa alam kubur. Malam pertama di kuburan pak mengerikan. Sebab ini turu tahun kedua malam pertama yola pak. Malam pertama yang kita alami adalah malam pertama pengantin. Ya kubur timpar itu pak. Nah, malam pertama mengasihkan dan mengenakkan. Melomopi agak sene wani elesi. Tapi malam pertama yang kedua yang menunggu kita adalah malam pertama di kuburan. Kedan reguruta yang kali mopi sepak aje na palam mapacapurang yang mak de okuku buruk angka ni malakul mau bawe palu-paluna. Palu-paluna malakul mau pak. Maka dari tahu acai mata napi nayalino lololisa ya jenare kupura mungkin bampa taci salah saya ini deh ya kupura silai bampa narapa pada cengi si ibampa si pada cengi si ibampa si menyamamu pak kucicam nih kan mungkar nakir patanai jadi jangan lupa alam kubur. Nomor 3 yuhibbunal mal wayang saunal hisab. Terlalu cinta kepada harta benda sampai-sampai dia lupa pada hari penghisaban. Napo jilat dak waramparan napa na lupai makadir waramparange lai paris samatu. Iku melu ki pak de to metai parisa cik dek nawaram parata. Iya, ite gari pakotoloko supermarket Alpamidi ga, Alpamarga, Indomaret ga. Yekumegi itu pak balanca, yekumegi waram parang wicang, metatuki tumun roko kasir parisa barang. Nape melo les kita cik di angke tahu si di bak baran nama terumi mak dek. Padahal yolo ki angke mak dek tahu Begitulah keadaannya pak. Ya kumegi waram perata megatoi metatuki iparisa matu. Nah sebab magai ya ku waram parang iparisa pak. Silenga parisana amalak lengi. Ya ku amalak lengi pak. Amalmu umurmu kau habiskan di mana? Ilmumu kau gunakan di mana? Tapi narik waram param pak. Hartamu
kau dapatkan dari mana dan kau belanjakan kemana. Muka balakan ditanya. Dua pertanyaan apa? Kinru mululunga waramparamu, kinru mebalanca. Itulah harta benda. Jadi nari kumelu kici nampai perisa. Itu na perlu megelat da warampara pak. Iya. Pak pena mega waramparang, pena metaki perisa. Nomor apa? Yuhibbunal khalqi wa yansaunal khaliqa. Terlalu cinta kepada ciptaan Allah sampai-sampai dia lupa kepada yang menciptakan. Na pujila da ipa iro eke bona ponggala taala na lupa maka da iro na pujie angka pakai buana. Artinya apa? Yekulai puji tasik de are-are pak. Yekulai puji tasik de aga-aga. Aja tapaliwangi papujita loko pongalau subhanahu wa ta'ala. Si bawang suruh na pongalau subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Silahkan mencintai keluarga Anda. Tidak dilarang. Silahkan mencintai harta benda. Tidak dilarang. Tapi yakin dan percaya apa yang kita cintai pasti kita berpisah. Iya. Kadai adan na tahu. Iko angka agagai puji. Yaitu narikutannya agagai pasalai. Idisalai agagai. Kepasarangan apa? Warampara pak. Kegagangkai bolai. Kegagangkai patulu waramparangnya pak. Dan kami unik gawat darurat buka 24 jam. Ken robi Pak Ustaz ukur ruangan ICU. Kan kami tu Pak ye kutomate na Pak. Lete ni hak na waramparang ken ro lete. Ukui agiasan ukui ahli waris. Si kanjak-kanjak namu ye kumege warampara Pak. Nama kanjak gamana nana. Ye mena rekuan nana ede nama kanjak panuk wagamai. Ipadodong itu matuanna. Dina lalagang ilaha illallah. Mage pale. Mapangewamnya. Iruki uluna. Akade yak male itu nasang galungi. Maka deruki tanggana. Tawaku to pasangki. Maka deku ajina. Tawaku agasana. Tawaku pengimpang. Angkanya to matu sikasika dega. Lalagang ilaha illallah. Kalau jipa maka do kanjana matian ya. Dah kemana kerja makanjai. Nak kadang kemana anak na boleh kinro. Si puluh mana anak na Pak Ustaz. Angka boleh Nabire. Angka boleh Singapura. Kepoleh Malaysia. Unro kanjana anak tepak. Ipadodo nambu nama kelaria rewa. Mana kelaria rewa? Nasabak iro macuai. Matalipungi. Ada nangke mayambo ipadodong ni. Nigi nasa silat surat kudega dena rewa. Degaga mana tawana. Mata nama kelaria rewa. Tanya amat yang nambok na nalisui. Nalisuang. Agak pale. Mana nih? Tepai. Orang perangnya pak. Namu kumi pala lo kayak itu mati. Namu kumi pala wang itu mati. Degaga anak tapaita. Akhir hayat kita diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Pak insya Allah isa surga ke penggalau subhanahu wa ta'ala. Namu mega anak tepak. Kemana mak dapungang. Engka anak macuai anak balolowe. Engka tu puru anak na. Kemana mak depe. Tapi mak pangewami nasabari warampara pak. Digaga kanjak nama tengi tasik dia. Tahu matu apa? Iku mak pangewami anak nasabari warampara. Silakan pak. Tapi gemeji orang perata. Tapi diperiksa pak. Isalai mana pak? Jabatan pak. Kata tahu ya kumatandri-tandri jabatan. Wah. Matandri-tandri tulis saling kana. Alina menuju punalalang. Jabatannya pak. Pangkat yang paling tinggi sipil pak. Pangkat yang paling tinggi. Polisi dan tentara. 4 bintang. Yakin dan pasti isalai iya pai. Agak pasarangi pak nomor sidi. Iku de
musalai matai, musalai pensiungi he pangkat. Magin paja-paja nasa pensiunna, magin paja-paja matai. Tak de mana pak jabatamu ko mati no. Namu matanre agar nasana malampe ti talamu. Profesor, doktor, insinyur, kiai haji, kiai muda. Kemana nih master munrin lampe pejasan nah. Iku mati te patah-patah dan mana nih status sosial. Talau mana pak? Tegari kung kato mati pak. Kotolo malayat. Dia itu tuh maka deko profesor mati. Angkamu piga profesor, doktor, insinyur, kiai anu ya aku boleh deh. Dia itu tuh maka tuh pak. Agam ini boleh pak silapa mani. Angkamu pi maya ayasi. Tak deni pak. Dia pertama kuburnya artinya apa? Maperingerang makanya jangan sekali-kali sombong harta. Pangkat jabatan. Apalagi ku pak disangap pak. Pangkat itu tahu pak. Sombong nas sebari pak disangap. Napa cek dek nesen apa salah mana ditahu. Padahal cek dek meneseng. Dia nangka tahu tapal kelelek batin nama beribadah kelelek batin nama kasiwat tak ada salah nasa giaro. Padahal cucuk matu iji tahu lain milalang enola. Pak. Ya kau temelo pangkat jenis pak kurap pengemega lah. Lalu itu pempasal itu kalau watanya kurang lalu manisa. Lalu matu itu pangkat jenis. Melo telo lo kadidi. Lalu matu. Pak makan aku agama ya. Siaga tambah siaga sama dengan 10. Kali siaga tambah siaga sama dengan 10. Angka maka ada 5 tambah 5 Pak Ustaz cocok. Siaku ya nasa Pak Ustaz 8 tambah 2 cocok matu. Ya Pak Ustaz 7 tambah 3 cocok matu. Aja nih pelik gak kasih pas salah-salah Pak. Padu pugau nih pugau lana amaluna walukum amalukum. Persilakan Tuhan melaksanakan apa yang saudara yakini barangnya. Persilakan kami melaksanakan apa yang kami yakini benarnya. Aja nanti pas salah-salah Pak. Napa jicik dek ini sana salah jane batin ya. Pada ini singgur maka deh cucuk matu iji iya roh. Lemi nolai, lemi batin nama pegau. Pokoknya intinya Pak. Aja gasih pas salah-salah. Iku miluki amang. Iro tahu mapegau ke aja tak kadai salah batin ya. Iro tahu dinapegau maka ada salah dinapegau. Saling menghargai, saling menghormati untuk mendapatkan keselamatan di dunia hasanah wafil akhirat hasanah. Dari makonan sini masalah lebih marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah kita di muka bumi ini. Sereko ambengi na pada ilolongang asana sanangang kolino makuto pasana sanangang mati surmurin pungala taala. Nah sebab magai tujuan hidup manusia itu di dunia hasanah wa fil akhirat hasanah. Nyamang kolino asalamakang asurmurin pengalau subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita sehingga jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah subhanahu wa taala. Kalau kita mau diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siningu masalah lebih sikira-kira. Sikuni milu yala si peringerangan dun rumah barakai. Mamuari agopo dendre. Maki guna lauri palau ngamalak bita maneng. Makutu perlu reliku peribati. Nangka ketenya mulai bomban nalino. Nania rusak. Temaka makana akhirat mati insyaallah. Minallahil musta'an. Wa ilaihi tikran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.